kan hnam kan khua le a che vela guru ming thang ber mai ka pa kha ka hiat thei chena sa khongai sak le a chil ber ani hialang guru ti tongkam hi a phur zo ber ome yogi ani a khovel thil zong mai kanu ne na anin ne na thlengin akal san fai vekani hedam chunge hian moksa chandam na thleng turin khovel nung chona voi tam tak pian non le kha adu lo ani tuma belo turte khoya ma kal lo turte le hindu le khabuthiang lim chiar le meditation ti chau lo chu thildang engma ti lo turin thutiam asiama cho oile cho chum thlengena kal sanani sa elo ani sa awang khan nikhata balhla pakhat chau a eithin hindu le khabuthiang lim thu te kha ani ang takin avongani krishna khan mitak atan hetiang nun hi alo rel saka kapa kha mitak ani nge yani nikhat chu rin lok lo le mak tak main kapa chu athithut maya doktorin alu me tur thu apek lai ani a asam bakchea an hanchep chia kha atluwa athingal taringot mai ani tichuan brahmin guru no pang takle mason mek brahmin hindu puithiam no pang te angin kahun alo thleng ve ta a guru ti ai chuan yogi ti amin ko hi kadu zok thriena ma se a om zero chu ainang de vek thovani hindu sa khuwa hian inrem lo na tam tak ka hmuto a chu thudik ani pathian nung le tak chu a om nge yani ma se ke ma hian kala hre lo kanu ine mo hindu sa khuwa ine mo sa kho hroi tu ma in tu na ka hriat to ang hi pathian chanchin min zirtir ngai lo chuti chung chuan a om ti chu ka hre reng thin hindu kani angin brahman kani a pathian kani kapa po kha pathian ani a thil zong hi pathian vek ani ti ka ring thin ma se ka chung re la hian pathian chu mun danga om ti ka resi chung thil pahni in zom tir chu thil har satakani chu wangin pakhat zok chu ka tha angai do na engtin nge ti ero chu ka hrelo thlem na chuan pathian ka hriat na tlan sana hindu sa khuwa rin om takle thei to pa rin na vongtla turin min ti a mihring hi pathian ani thei lo ti ka hria a chu tak chu ka buaina bulle lian ber ani pathian taka om ti hresi in chu pathian chu hindu sa khuwa a ka mu thei bok si lo ani apanina chuan hindu ho chuan mi fam kima min nga ya pathian ka ni ti an ringa keipo in chu rin ka du in ka tum hle ani ma se ka thinlung taka chuan pathian ka ni lo ti ka in hrechiang ema keima hian fam kim lo na le thin lo na ka nei ti ka hria ani thudik zong turin hindu mi tha apiangin an ti thin chu ka ti a keima le keima ka in en ta a thildang zong hoi san la nangma in en ro an ti thin ang khan keima chu ka han in ena pathian reng ka mulo sual ka mu zok ani he thudik he ka hria mani in bum lova fim khur ka tum wangani ril rudik le nya tak nei reng hi ka du a chu thudik ka zon lai po a min tran pui tu lian tak ani sual ngai dam na ka mamo ani ti ka in hria ma se hindu sa khuwa chuan ka mu thei lo sual ngai dam na ti thu mal hi hindu a chuan a om ve lo hrim ani hindu sa khuwa hian sual chung chang asoyani po in om zedang dai anei thunga thil diklo kalo ti to ti ka hria a misual to khok chu ka nilo mai thei ma se misual ka ni ti chu ka pomani chumi ka sual na le ka thiam lo na atanga zalen na chu ka mamoni hindu sa khuwa chuan mani sual ka ni ti in pom chu a hindu lo hle ani ma se thil diklo kalo ti to ti hi ka pom nget tlatani hindu sa khuwa chuan chu min pe thei lo hindu sa khuwa chuan karma azirtira itu anga piangi sengang ti hi dan ani top mai ani tu man chu chuan thak thei lo hindu pathian te poin an ti dang lam thei lo ani karma hi chi hrang om nuala ma se isual itlen fai the na karma chu hindu sa khuwa a lo ani
Hindu then khat chuan meditation na sataka ti te shillong na nei tele yoga ti na sathian thil ain balance theya man lai huna inun masa ami I thil ti sual kha anod re thei anti a ma se chu po chu ainang chuang lovani brahmin nemo guru in thiang hlim na chungchang an soi hian sual ti re emo sual ten failam soina anilova ilolian zela ilian talutuka izau zual zela mi pakhat individuality ini nakha ipelta a tichuan pathian ini to don ani pathian ini huna emo pathian ini ti in hriat huna chuan ibol hlo to lova ifimin ithiang hlim var to ti na ani mase christian te tan chuan pathian kani ti ril ruput chu thilten omber ani thung vantir ko paithak lucifer po khan pathian ni ve lo tuma ama ay chung zok pathiana om kha adu lovani chu wangin hinduin thiang hlim na sang ber anti hi bible zirtir na chuan sual na thuk ber alo ni tlat mai ka buena pathum na chu malam hun ani khoya kalmek nge kani hriat kadu a tunge kani a engwanga lo om ve nge kani ti hriat hi kadu ani phim taka ngai tu chuan hedam chunga hian pathian ni chu thil thei mi lo ani ti ka hria a pian non le a po ni se non makta duai tam tak liam nuwa po a thei don chuang lovani chuti chung chuan pian non na chu kala ringa voitam tak ron kir le tura kala in ngai cheu ani ma se mi hring anga pian non le chu ka du lo brahmin choi moi na sang tak anga pian non le tur po ni se ka du chuang lo ani nam noi hnung jok te chuan brahman anga pian non le na ani don phot chuan engkim ti an huamanga an nei zong po an seng huam em don ani thil tha anti anga yoga le meditation anti don ani ma se le chunga guru ro pui ber anga ron kir le tur po ni se pian non hi ka du chuang lo ani achan chu mi hring hlem hlet zia ka hriat wang ani hindu pui thiam te le brahman ho hlem hlet zia ka hria a guru tam tak te chu poisa a chil an ni ti ka hria ani an zawai chuan ka tilo ma se atam zok chu an ni tlat ka hriat zinga kapa chau kha adang lam ni in ka hria poisa chungchanga abuai ve ngai lova mi ten akebula poisa anda po in en po a en ngai lo kha guru dik tak chu ani guru dik tak chu himalayan hun fal tak puka a cheng turani a jumbo zeta tho kwal le switzerland hotel lian taka cheng tur an ni lo be se na kong dang kala neya chu bonga pian non le hiani hindu mitam takin an ngai ang bokin bong chu athiang lima engma poi a khoi lo ni in ka hria ani ni tin zinga dar kar khat vel bong ka betrina bonga pian non le na lom man mu in be se ati thin kani tu khat chu bong ka biak mek lain ka biak ber chuan min ron be atum tatlat maya ka sa himnan katlan che ta ngai ta hiel ani chu ta tang chuan bong biak le bonga be se na ka nei zong chu abo ta feka ka ban san chiang hle ani ti chuan be se na po nei lovin ka om ta renga chu ti hun lai chuan hindu ho chu ka ma an lakun reng thova ka pa thi hnu chau ni lovin a thi ma po khan mi te hian min lo ngai sang to hrim a chan chu no pang dang lam bik tak kani wang ani mitom takin ka pa kha avatar hindu pathian te jinga pakhat lo piang non le ani an ringa ka pa kha pathian tak krishna le shiva te nen din mun khata anda ani abik takin anun mandana wang khan ani ber ome mani in phatna sata mani in kalsan nanun ineya ngoi renga hun man inei tampo le hindu ho chuan an ngai sangin anza em don che ni kapa po kha chu tiang chu ni chu wangin mi te khan min ngai sangin min za hle a kapa wang ani na chen po a om a chan chu afa panei chun kani tlatani ma se brahmin pui thiam kani na kha mi ten min za na chan lian ber pakhat chu ani hindu ho zong hian brahman te chu an za a brahman te hne na chuan thil pek I petur ani a
an ma chi bai ibuk turani tin no pang sa khongai sak tak mai kani a sa e lo le no pante ta tanga yoga le meditation ti thin kani kum nga kani atangin keima du thanna in yoga le meditation ka ti tran to a mi ten ka ti tak zia kha an mu ani ka thil ti a khan mi tak kani ti an hria ani karin na ka thla tham ngai lova kapa ang ni kha ka tumber ani kanu le hindu dang te chuan kapa kha hindu mi hring te jinga a thei anga nun thaber mangtu ani ti minzir tira no pangkani angin kha kha rin na thatak nen ka pom ve maya no pang chuan an pa te ang ni an du thin ka hero lian tak le ka pathian ani a chu wangin ama ang turin ka in buat sai ani athi lai khan kum sari vel chau kalani a aman tra kha keima alo tla top mai ani chu wangin ama lo betu azir tir te khan keima an rin na an ron ngat ta veka min thira ka chunga be se na sang tak an nei ta ani adik tak chuan ka pian chuatir atang to khan guru ro pui tak kani don ani ti hrilok na tam tak alo om to a yogi lar tak kalani anga khovel mun sanga betu le nungzui tu sang tam tak kalanei don ani ti an lo soilok to ani ka kutzia an ena piangin chu an soi zia thin ka hne na chu tiang thu soi tur ringo chuan kutzia en thiam te chu kan ina an local thin ani tharau lam hriat na an neya chumi soi tur chuan kan in lam an ron pan thin ani enge ka mu chu i hriam setana hian malam hun chungchang hril lok turin mi ati phur thei ma se setana hian malam huna enge lo thleng dom ti hi a hre reng lo setanan malam hun a hriat chun le a hriat chian ber chu bible in malam hun chungchang a soi te kha ani chumi konga chuan malam huna thil thleng tur zong chu a hre vek thung thupuan bua te daniela bua te chanchin thabua te le pola le khathona mi te hi a hre ve vek ani chung hril long na te chuan mi bik tak kani ti min hriat tira yogi ro pui tak kalani don ti hriat na khan min vor sang hle ani chutiang be se na kara chuan kapa nu na mal som na te azir tir na te khotla na hindu ho zong le kanu be se na sang tak te chu ka chunga a oma ma se tu na chuan khoya kal tur nge kani ka hre to lo malam hun atan be se ka nei to lova chu chuan trana min hruai lu tani adera nung lian tak ni mai in gain hria a ni angalan katum hi kathin lunga chuan ka ni si lo ti ka in hria ani mi a ang mai ka ni a ni khat po kanung chun zom thei donin ka in hre lo hial thin ani kanun herdang lam tu thil rang ka tonga tu khat chu meditation ti turin ka chua ka mun rele fal dewa meditation ti turin ka chuak thin ani kani ka pa farnu te hi kanina tanga hla ve deuh taka an khosa a an che na mun hi anuamin fian rial mun thatak tak a oma tlang sang kila kham thlir thei turin ka dinga chuta chuan tlang te pangpar te thingle thil dang moi tak tak a oma khovel pum pui ngai tu in meditation katita a thok le khata ka hnung lama thilri ka hria a ka han hoile chuan rul lian tak mai min chuktum ranin kalampanin a local mek ani churul chuan siva min hriat chu tira ka pathian biak thin siva le ma khan angonga kopra rule in vet thina he rule hi kopra rule nen anin an em awangin siva min hriat chu tirani atira chuan siva ka hnen a local ani ka ringa ma se min ron bei atum tatlat maya siva ming ka han lama ma se rule chu alo hnai zel thosi katlan chia ani chuan khama katladon si a krishna ka kova vishnu ka ko boka ka hiat ang ka ko veka ma se engma a thlenglo chuta voile khata kanu in no pangte ka ni laya hun har sataka ka om huna ka ming lam tur pathian pakhat ming min hril kha ka he chuaka mang an vor top ito a soitur i hriat to lo chuan he pathian ming hi lam ro alo ti to a hindu sa khu a hian hausakna pathian a oma
hriat na pe tu pathian a oma veng tu pathian a om boka Hindu sa khuwa veng tu pathian chu a oma ma se he a pathian min hril ming hi chu Isua ani dayani hei hi thil mak takani a chan chu kanu hi Christian du lo em Hindu philosopher ani si a Isua chu tunge ani ka hrelo a ming chau kha ka ria ani chuta Isua ming ka han lam ta a mak tak mayen chu rul chu ain hera kol phe angarangin atlan cheta ani Isua minga thil ti thena a omti ka hriat voi khatna ani makti in ka ding renga khatiang thil a thleng thei kha mak ka ti tak zetani chumi hnu chuan thil thleng chu thil pa ngai ang maya ngai ka han tum le a ma se Isua chungchanga thudik ka ton voi khatna ani tlat ani thil dang kanuna lo thleng le chu mei che pakhat ka kebula aron kuna fuhuana nisa hnuaya rim taka thok thin ani a athla khatlo chu thil pe ka tan ka kebula aron hlan ani mi ten ka ma achibai minon buk hian man in daro puina thatak ani a nuampo ka tiru hle thin ma se hemi tum hi chuan thok le khata ma ni in thiam lo na na satak mai kaneya ka benga ofia tak hian rabi nang chu pathiani ni lo aron ti a chu mei chakun renglai chu ka kalsana pindana kalut tadaya kongka ka kala ka trapta ani ka ke chia ani bermai mi ten ka traplayan hu chu ka du ngai lo brahman le guru ni na khan ka chapo hle si a ma se ka trap tak takani ngai dam ni ka du a ma se engtin nge ka ti ang tunge ngai dam ka di lang ti ka hello ani thil enga modik lo om ti ka ria a karuak le maya kamalin ka hlim lo hle bok ani tharau lam thil ton le thuru khriat na te ka nei thin lai po in meditation ka ti laya pathian te in lar ka mu thin te zel anga ka om thin na te tharau music ka hriat na te rong chi sang ka mu na le tharau lam zin na ka nei thin na zong te po khan hlim na min pelo chung thil te chu a hun lai chuan a thukin om zenei hle in ka hrethin kha ani a khovel ne na pum khat kan ni karing hial thin brahman din mun thleng to kain ngai thin ani ma se ka chung re la chuan ka ruak hle thunga thil enga mokim lo a om ti ka ria a kan nu na korong om chu meditation ne mo yoga emo engzat po ti ma ila an no khat thei si lo ani thudik mu chu ngei tumin pindana ka om renga pathiana om ti ka ria ta wangin ama hriat dan kong a om ngei turani ama ngei ka hnena ain hriat tir dan tur engamo a om ngei ka ringani Hindu sa khuwa pathian ka hriat kha pathian tak ani tlatlo thudik zon chu ngei chu ka tum tabur mayani nili chung ka in khunga tuma belovin chopo eilovin khoya ma kallovin ka umta a karil ruwa chuan thudik ka mu chuwa lo chuan ka in ti hlum mayang ti hi a om ani engkim ka ti to panga abula tangin ka tran le mayang ka ti ani ma se chu nili top ni chuan nu pakhat lano pang takhi kan ina chuan lo kala chanchin tha min hril turin lo kala ni chu chanchin tha chu ti hian min hrila pathianin apmangai che Isu Krista chu isual wangin athiani pathian chuan inuna lo lu adu ani tin isuan keima hi kong le thu tak le nun na chukani keima akal lo chu tu ma pa hne nan thlengai lo atia Isua tel lovin van ramilu theilo fang ati Hindu sa khuwa hian pathian chu mangai na pathian ani ti emo pathianin min mangai ti emo voi khat po kala hrengai lo Hindu sa khuwa chuan pathian chuan mu theile hriat thei mi zia anei lo ani mangai na pathian ani theilo achan chu brahman chu nirguna mi zia le thatna bing nei lo ani wang ani chu mei che thu soi ka hriat zet chuan min wa thu chiang ngei mai abik takin Isua chu ka sual zong ngai dam na na thi ati kha Hindu sa khuwa chuan pathian te tan chuan nangma zok i thi angai thina pathian te kha itan an thi ngai lo
Hindu sa khu a hian pathian makta duai sang thum chuang an omani Hindu sa khu a chuan chu tiang chu i bei sei tur ani lo hrim hrim ma se pathian chu mangai na pathian ani ti le pathian in kanuna lo lu adu ti khan min soi nging dot ani pathian in kanuna lo lu adu amo chu chu katan chun thil thar tak ania a Hindu lo hle bokani pathian kani a pathian ang kani Brahman nen pum khat kan ni a Brahman kani Krishna chu keima alolu angai mialo tuna Hare Krishna ho hian thil an chopol veka Hindu sa khu an tibol lo ane achan chu Krista keima anung iti chuan anni chuan atha alom Krishna po keima anung ve tho an ti ve maya ma se Krishna keima anung ti hi Hindu trong kamani mialo tin Krista keima anung kan ti hian Krista chu keima po anung thowalom ma se keini chuan Krista tilovin Krishna kan ti mai ani an ti thin Krista le Krishna in ang anga da a thil ti theina in ang pe ka pum khat anga siam hi awahan diklo tak em khovel rang hlakani Krishna a chuan kong tam tak a oma mun thum huna an lut vek don anti Isu Krista ero chuan kong om chun kani ati thung awa inang lo em kan thunga ya kirle ila chunu chuan kan hna Arabi zana imun ma in thudik min hu ti ro ti in pathian dil ve chinte ati a Brahmin sang ber kani na angin chu mei chia Christian ani awanga mitngoi nung anga ka ngain chu tiang thil min han hril chu tom thak ka ti in ka thinarim hle maya kum som pangami chau nima ila Hindu thuthlung vuan tlat tur khop chuan Hindu philosophy ka rethiam ve to a thidon hial po ni ila Christiana ka in let don lo Hindu a ka pianga Hindu in ka thiang ti in ka chang let hiala ma se ka thina tur khuma ka lo thume ka ni ti ka re hau lo khati lai khan ka tharau lama thina alo thleng mek ani si a Hindu sa khuwa a phat sana wang khan kalung ni lo hle bok ani Hindu mi in a thil ti zong zonga thil ten om ber chu Hindu phat san na hi ani si a chu nu thu soya wang chuan ka in ngai tu na sa hle a ka pindana ka luta ka thing thi a avoi khanna tan pathian ka kota ani pathian khongai takin thudik min mu ti ro ti in ka auta a chumi nu chokar tlen te chung chuan tharau thiang hlimin kamamo zia le sual ngai dam ka ngai zia min hriat tira Isu Krista chau hi kong om chuna ni ti min mu tir ta ani tuna chuan man sang tak ka pe ka ngai don ta ani Hindu dang zong ten eng tin nge an ngayang kanuin eng tin nge angayang Krista hi diklovin Hindu sa khua hi adik zok ani si chuan enge lo thengang chuti ani chuan ka thi huna hrem hun thim bera katla don ti na ani a abula tangin kalo pian non le angai don ani pian non le makta duai tam tak le kum makta duai tam tak kamamo le don ti na ani atopa chuan ka thing thi a misual tong trai na tlom tak ka nei ta a lalpa Isu Bible ka chiar to a kasual wangin ithi ti ka hria e khongain min ngai dam la kanona lo lu dro khongain min ngai dam la pathian dik tak chumin mu ti ro ka ti a chutia ka tong trai zo rual che chuan thim cha takhi ka chunga tangin a chuak ta hoka thildum rual khat hi ka chunga tangin a chuak ti ka hria avoi khat nan zalen na dik tak ka changta ani tharau sual biang na le sa kho dana kalo in nam hnoi na khan min lo phuar na sa hle ani ti ka hre chuaka Hindu sa khuwa tharau lam thil mak kalo ton thin te kha chandam na ani emo kalo ti thina ma se alim vek alo ne zalen na ka mu rual che chuan net ta ka phuarin kalo om thina ni ti ka hre chuak ta a min lo phuar na sa tak zet ani mitam tak makta duai tam tak chu tianga phuar om reng si phuar an nei ti in hremia lo te chu ka hriat thiam pha ta ani keima a eng lo lu chu ka hria a eng tak takani thim khup
atanga eng na satak lo lu chu I rethiamang hlim na thar le thamon na thar ka nei ta a hindu sa khuwa thamon na ka lo nei thin te kha chu alem vek alo ne tuna ka nei hi chu mun danga meditation vati le angai to lo ka chunga a renga har sanna le lungai na kara po min kal san ngai lo hindu ho khan lungin min voma chilmin cha khum hia lani ma se chu thamon na le mangai na chu ka chunga a tlata katan chuan Krista thi na le tho le na chu kanun na ani ta ni katan chuan Krista nen kapan na a thil thleng ro pui ber jok chu ka sual min ngai dama katan athia mithi zinga ta tho le Krista ngei kha keima cheng tura alo lu thi ani Christian non ka pan thei nan le alo kirle ma zong karin na vong turin keima anu rengani ngai thatu du tak Rabbi R. Maharaj Death of a Guru le khapuziak tular takle evangelist ni bokhi tuna aladama California chengin Christian rongbol na alain manga rengani kumsang ni somni palile sang ni somni le pangatir lam thleng po khan thucha soya azin chu thule arong bol na chanchin hria tur ala reng ani Trinidad ta Brahmin puithiam tha ani na atanga yogi training adon dan tele Christiana ain le dan chanchin te chu khovel hun ranga soyin ale khabu tele thucha asoi thin te mangin mitam takin tharau nuna anhlok pui em reng ani